Salam literasi. Hai, perkenalkan nama saya Dian Zahra. Saya akan membacakan buku yang berjudul Ngabumbang. Bapa doblang pada terang, kumis baplang nuruban diwirno jeding, piti kemong irung mancung, panon buringas herang, goreng omong gawang gewang, harung gampung pantrang mayar kana hutang, picik sarta sok curaling. Itu bapa doblang, notorogan boro bae kumis baplang, puas nyorak bergadung, batang babang liar lanjung kumaregung, mata oge hiro orang, entang badang bedegong curaling, disi kawas bapa doblang, wawalesna tisusruk jeng suing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.